This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here. Na kajing ajing mut ke town vending committee ban pen ken ria jakano ya ki badi jing di harun surok bat lenti ya jat ha kendailat kala penong ya ka sarkar jela ha ka step up rhetoric ujilio araja apusan ban pen menapat ba ling bagi kor jing pen sawan ne ka tinghong ha ka leng ki jaka da ka babtha bagi dei ban ken ria no shaki jaka bala pen kre da ka sarkar kum ka vending zone ha pok aku arteric unaitung araja apusan ling bagi kor jing pen sawa ka sarkar ka pentep ru bagi nong de madan ki badon ya ka certificates of vending lani COV kila ban de jing di ha ki jaka bra pen kre da ka sarkar ka badon ha parking lot ka Meghalaya Urban Development Authority lani muda ha ka mala ka bahajrong nangta ha ka jaka badon ha persya State Bank of India main branch nalorkan ni lamana ru ba ombet shu ban shong de jing di harut surok ni linti ya kijat ha kendailat ne ha ki jaka ba marjan kat kum ki kendon ka Meghalaya Street Vendors Protection of Livelihood and Regulations of Street Vending Scheme arajar apulai bat ka Street Vendors Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending Act arajar khatsau ka sarkar Meghalaya da ka jing ajing mo jang ka town vending committee ka pintet padba baya ka jaka yen kali ha ka mala ka bahadrong jang ka muda parking lot kapenta jangka road surok bahakmat jangka buda complex bat ka jangka yen kali bersama ke SBI main branch na pengena bagi day ki vending zone lagi ki jangka bala mensyong di madan lagi ki day ki jangka na mana mensyong di jindi madan haparo ki wen bat ki penta jangki surok lagi ki lentiyan padon hakentailan ini kira na shim kan kongi kendon jangka ta ka Street Vendors Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending Act akaja khatsau bat ka Meghalaya Street Vendors Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending Schemes akaja atlan di nomor kata labatha ya baro kinong syantukan surok football ki badon ki Certificate of Vending COV ki babiang bagian kibira mo siya ki jaka ki batho haki COV joki hang lani shwa ka aku artere ki July akaja anusan anong siya siya yenuay mo ki babdon ki COV ki babiang bande ki mga ki makan haki surok balintiyan ni haki road surok ni road lenti na doon banta Balingba ka niya ka jingpan na nabatha iki bansang yan mo kakamde mamata haki surok pat lentiyan pa Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ai ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba madon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya